Ja sam Zoran Đurđek, agent u firmi za nekretnine Opereta. Definitivno onaj osjećaj kada spojiš ponudu i potražnju i zaključiš kupoprodaju. Zapravo najveći izazov u ovom poslu je organizacija vremena, no uz disciplinu i iskustvo sve se nekako posloži na kraju. Budući da se u slobodno vrijeme dosta bavim sa investiranjem, kripto je po meni još uvijek dosta neistražen i rizičan pojam, tako da definitivno nekretnine, ali dobro je imati kombinaciju. Jako puno čitam, na mjesečnoj bazi čak i kupujem po par knjiga, tako da mi je teško izdvojiti omiljenu knjigu, ali jedan od omiljenijih autora mi je Robin Sharma. Cijelu svoju mladost sam proveo u nogometu, tako da, definitivno nogomet. Ovo je dobar posao, to jest rekao bih više karijera, ako znaš postaviti prioritete. Uz dobru organizaciju i disciplinu možeš uspjeti. Dinamičnost, poznanstva, fleksibilno radno vrijeme.